رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ اخ زمین ٹکراک فرموخ یہ روز سارنی ہند خاطر بہتر البت معلوم کریو یہ کہن زمین ٹکرا دویو یتیم بچو دو یہ سون اکس اس ناو سہل بیس اس ناو سہیل یم اس یتیم یمون اگر تو مسجد چھو بناوین اچھی فری آف کاسٹ دن خاطر تیار اچھن معاوض رٹن خاطر تیار مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی شناس تمو فرمو اشو تاز اونمت مدینہ منورہ کن تشریف یت گسن گژھن نیگیٹو میسیج یت گسن گژھن منفی میسیج لوک گژھن سمجھن یم کور یتیمن سچ اللہ بچائن زیادتی لہذا انہوک تو تم یمن ڈیسیجن پاور یم یتک مردادم یم یتک زٹ تم کرن یت زمین ٹکرس قومت قبیلہ بنو نجارک زٹ آئی ان تم سات گئی زمین ٹکرس 10 دینار قومت کوتا گو قومت 10 دینار ات پٹ آز ذمہ دار توی برہ کنچ پنن دامن پہلاور دامن مبارک پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خاطر زمین ٹکرہن کس مسلمان گچ 10 دینار دن خاطر تیار افضل البشر بعد النبیین تمام اممو اندر تمام پیغمبران اعظام علیہم الصلاۃ والسلام انہزو امتو اندر گونک درجک انسان ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز شپرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جنت شو 8 درواز جہنم شو 7 درواز جنتس کش 8 درواز یل رب گس مہربان اکس جماز کر باب الصلاة کن داخل بیس جماز کر باب الریان کن داخل بیس جماعت کر باب الصدقہ کن داخل بیس جماز کر باب الجہاد کن داخل بیس جماز کر باب الزکاة کن داخل بیس جماز کر باب التوبہ کن داخل ساری درواد گنزرائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر چھو ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبکان خوش قسمت اسو یمس 8ویں دروازو میں شرس اندر آلو گچ فرموس انی لعرجو انت منہم اے ابابکر میں چھو امید پنس پالن ہارس پر چشکتی من اندر یمن 8ویں دروازو جنت اسکن آلوی کرنا یوم القیامہ دو یا پر یسون یا پر گچو داخل یا پر یسون یا پر گچو داخل چشکت من اندر یمن 8ویں دروازو جنت کیوں آلو کرنا ذات پاک حضرت اللہ مسلمانو یہ عظیم انسان گو تیار دبن تیشن مغموم تیشن فکر من گسن ضرورت تیشن متفکر رودن ضرورت تیشن مغموم رودن ضرورت چون یہ یار چھو ام زمین حکومت ادا کرن خاطر تیار تم سات دت مسجد نبوی کی زمین خاطر 10 دینار ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر پانترو امی مسجد ہنس بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على نبی المصطفى نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. چمے گویم مسلمانم بلرزم چمے گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ راہ. واجب الاحترام علماء کرام ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث ضلع پلوامہ و تحصیل کاکپورہ سامعین محترم و مکرم. رب العالمین سندین بے شمار حمد و ثناءن حمد و تعریفن سۭتۍ درود و رحمت درود و عظمت جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہن کرس ایک عظیم مقصد خاطر یت بستی اندر ونکینس جمع. یمیک مقصد چھو اللہ تعالیٰ سندِ گرچ سنگ بنیاد تراؤن. یمے چھ تم گر یم بستین روشن کرن خاطر بستین منور کرن خاطر بستین تابناک بناون خاطر چھ ابتدائی عالم پیٹ گمت پنن عظیم کردار تو کلیدی کردار اختیار کرن. یلیس اسلامی تاریخ مطالعہ چھ کرن مسلمان یتھس تہ بسے مسلمانو چھو پنہ جذبہ ایثارک مظاہر کرت پریت علاقس اندر تمہ گرچ بنیاد ترامت اولین فرصتس اندر یت اس ونان چھ اللہ تعالی سن گر یت اس ونان چھ مسجد. پتہ یلس یمہ امت کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت مبارک چھ مطالعہ کرن یلس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھو یلس ات آئینس منز پنن تاریخ زاننچ کوشش کرو اچھے یہ ثبوت ملن تت عظیم سفرس دوران یت سفر ہجرت ونان یت پٹ اسلامی کیلنڈر آو تشکیل دینا فاروق اعظم سندس زمانہ خلافت اندر یل زن کینچو برگزید صحابو مشور دیت اس گچ پنن اخ کیلنڈر آسن یہ کیلنڈر چھ تشکیل دین آمت امی عظیم واقع پیٹ اسلامی تاریخک
कैलेंडर आव तश्कील दिन अमे सफर हिजरत पेट अथ हिजरत के सफरस अंदर येली मक्कतुल मुकर्रमा पेट द्राय वन 3 किलोमीटर मदीने मुनव्वरा ताम यत बस्ती अंदर 14 दोहन थो करार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हिजरतस दौरान यत बस्ती नाव छु कुबा यत बस्ती नाव छु कुबा यमन 14 दोहन अंदर तिकर अख अजीम काम पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाव अके मस्जिद हिज बुनियाद त्रवख अख मस्जिद करख तामीर यत मस्जिद आज तिश मुसलमान जानन या सा गई मस्जिद कुबा क्या गई मस्जिद कुबा उमरा करन वालन ता हज करन वालन छु मालूम मुसलमानन छु मालूम हफ्तस मज मदीने मुनव्वरा पेट बराबर आख चक्कर करन मस्जिद कुबा ताम गरे नेरन पाकी हासिल करित वुजू करित अम पत जरक नमाज परन मस्जिद कुबा अंदर फरमोख युस आज ती अमल दोहराय अम सिंदिस नाम अमाल लेखन यवन अकि उम्र सवाब अकि उम्र सवाब ये मस्जिद कर दौरान हिजरत तामीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाव अम पत ये बे 3 किलोमीटर कर सफर वोत मदीने मुनव्वरा मदीने मुनव्वरा अंदर ये पन कदम मुबारक ठहराइक पान थोख अकिस आरजी मकानस अंदर तशरीफ मुबारक पान थोख अकिस खुशकिस्मत मुसलमान सिंदिस गरस अंदर तशरीफ यमिस नाव छु अबू अयूब अंसारी सॉरी पढ़ियो रदी अल्लाह ताला अन्हु अम सिंदिस गरस अंदर थोख 3 रेतन या 5 रेतन तशरीफ साहब सब बागराइख मुसलमानन अंसारी मुसलमानन यत वनन छ रिश्ते मवाखात यत वनन छ ब्रदरहुड यम हसा गुजारन तह निश तो ताम पन लम्हात योत ताम यम स्टैंड विद ऑन गछन योताम यम इकोनॉमिकली साउंड गछन योताम यम माली तौर मुस्तहकम गछन योताम यम पनुन कारोबार स्टैंड करन तो ताम गुजारन यम तह निश पन लम्हात लहजात मगर यमन 3 रेतन अंदर त रूद न मस्जिद बगैर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस सुबह बीमार मे BP गोमुत हाई मे करे माजरत सदर जिला सबस मगर जिम्मेदारी हिंदिस तनादुरस अंदर दोप तिमो बिछुस बीमार लिहाजा चोन गछुन छु जरूरी अगर तुम मान अल्फाजन अंदर कमजोरी महसूस गस बहुस कबल वक्त माजरत खा मे सेहत दिवन मुकम्मल बोलनुक इजाजत के अल्लाह ताला करिम तुहंदन बेमारन ति शिफा मेत करिन अल्लाह ताला शिफाई कामिला आता यम हस्पतालन मज बेमार तिमन ति करिन शिफाई कामिला आता शिफाई आजला आता सारने बेमारन करिन अल्लाह ताला शिफाई दाइमा तो शिफाई कामिला आमीन या रब्बल आलमीन फरमाख यमन 3 रेतन ते रोदो मस्जिद बगैर पान द्राय विजिट करने पान द्राय मुआयन करने अकिस जाय लबुख जमीन टुकराक फरमाओ ये सेंटर लोकेटेड यहाँ पे सब पहुंचेंगे ये सब के लिए ठीक रहेगा जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने देखा कि ये जगह हमारे लिए मुनासिब रहेगी इस जगह पर हम अल्लाह का घर तामीर करेंगे ये रोज तमाम हिंद खातर सेंटर लोकेटेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जमीन टुकराक फरमोख ये रोज सारनी हिंद खातर बेहतर अलबत मालूम करियो ये कुहन जमीन टुकरा दयो यतीम बचो दोप यह सोन अकिस नाव सहल बेस नाव सुहैल
یم ٲسۍ یتیٖم یمو ووٚن اگر تُہۍ مسجد چھو بناوٕنۍ أسۍ چھِ فرٛی آف کاسٹ دِنہٕ خٲطرٕ تیار أسۍ چھِنہٕ معاوضہٕ رٹنہٕ خٲطرٕ تیار مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نبہٕ شناس تمو فرمو اَسہِ چھُ تازٕ اوٚنمُت مدینہ منورہس کُن تشریف ییٚتہِ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ نیگیٹو میسیج ییٚتہِ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ منفی میسیج لُکھ گٔژھۍ نہٕ سمجھِنۍ یم کور یتیمن سۭتۍ اللہ بچٲیِن زیادتی لہذا أنۍہُکھ تُہۍ تِم یمن ڈیسیجن پاور چھُ یم ییٚتِکۍ مردادم چھِ یم ییٚتِکۍ زِٹھۍ چھِ تِم کرن یتھ زمین ٹکرس قومت قبیلہ بنو نجارک زِٹھۍ آیہِ اننہٕ تمہِ ساتہٕ گٔے زمین ٹکرس 10 دینار قومت کوٗتاہ گوٚو قومت 10 دینار یِتھ پٲٹھۍ آز ذمہ دار تۄہہِ برونٛہہ کنہِ چھِ پنُن دامن پھہلاوان دامن مبارک پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خاطر چھ زمین ٹکرٕ ہن کس مسلمان گژھِ 10 دینار دن خاطر تیار افضل البشر بعد النبیین تمام اممو اندر تمام پیغمبران اعظام علیہم الصلوۃ والسلام ہنزو امتو اندر گۄڈنِک درجُک انسان ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز چھُ پرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو جنت چھُ 8 درواز جہنم چھُ 7 درواز جنتس کٔژ چھِ 8 درواز ییٚلہِ رۄب گژھِ مہربان أکِس جمٲژ کر باب الصلاة کِن داخل بیٚیِس جمٲژ کر باب الریان کِن داخل بیٚیِس جماعت کر باب الصدقہ کِن داخل بیٚیِس جمٲژ کر باب الجہاد کِن داخل بیٚیِس جمٲژ کر باب الزکات کِن داخل بیٚیِس جمٲژ کر باب التوبہ کِن داخل سٲری دروازٕ گنٛزرٲے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر چھُ ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپُکھ کانٛہہ خوش قسمت سُہ ییٚمِس 8ویں دروازو میشرس اندر آلو گژھِ فرموس انی لارجو انت منہم اے ابابکر میں چھُ وۄمید پننس پالن ہارس پٮ۪ٹھ ژٕ چھُکھ تِمن اندر یمن 8ویں دروازو جنتس کُن آلو یی کرنہٕ یوم القیامہ دو یپٲرِیس ون یپٲرۍ گٔژھِو داخل یپٲرِیس ون یپٲرۍ گٔژھِو داخل ژٕ چھُکھ تِمن اندر یمن 8ویں دروازو جنت کیو آلو کرنایہِ ذات پاک حضرت اللہ مسلمانو یہ عظیم انسان گو تیار دوٚپُن تۄہہِ چھَنہٕ مغموم تۄہہِ چھَنہٕ فکر مند گژھنٕچ ضروٗرت تۄہہِ چھُنہٕ متفکر روزنٕچ ضروٗرت تۄہہِ چھُنہٕ مغموم روزنٕچ ضروٗرت چون یہ یار چھُ امہِ زمیٖنُک قۭمت ادا کرنہٕ خٲطرٕ تیار تمہِ ساتہٕ دِتۍ مسجد نبوی کی زمین خاطر 10 دینار ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر پان ترو امہِ مسجد ہنٛز بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجیدن کور سورہ توبہ اندر بیان یمن دشونی مسجدن ہند خاطر مسجد قباء مسجد نبوی مسجد قباء مسجد نبوی دشونی مسجدن ہند خاطر کور سورہ توبہ اندر رب کائناتن بیان لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ یم چھے تم مسجد یمن مسجدن ہز بنیاد چھ آمز تقوہس پہ تراؤن گوڑنکے دو پہ تائش حق بنن یم باقی مسجد منافقو ہس تعمیر کرنے یمن مسجدن مز گزیون کھڑا اگر تو کن مسجد اندر کھڑا چھگا چھن تم چھ یمیں مسجد اخش مسجد قباء بیش مسجد نبوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی مسجد ہز بنیاد تروخ
कंडन हुन दितहस कुन यम जन खाम सेरियास तिमो सित करहस देवार खड़ा यम जन अमिक पिल्लर आय खड़ा करना तिम आय खजुर गड़न हंद खड़ा करना युस छताव दिन साव खजुर दलन हुन दिन छताव खजुर कुलन हंद दलुक दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अतया 5 अताया अमिच हाइट अम सात बनावन मस्जिद नबवी मगर वनकनस मस्जिद नबवी अल्हम्दुलिल्लाह यत मज एट अ टाइम एज पर इंफॉर्मेशन एकोमोडेट हकन गचित 6,98,000 मुसलमान 6,98,000 मुसलमान ये सहमति नियो तो टचिंग 10 लाख मुसलमान मस्जिद नबवीस अंदर एट ए टाइम एकोमोडेट हकन गचित मगर अत कूत्या कुर्रा नेरान अत कूत्या हुफाज नेरान अत कूत्या उलमा नेरान अत कूत्या ज़ाहिद नेरान अत कूत्या परहेजगार नेरान तिमन सारनी थयन सलामती अंदर परवरदिगार मगर सारनी हुन सवाब यकजा गसन जमा अबू बकर सिद्दीक सिंदिस नामे अमालस रदियल्लाहु ताला मुसलमानो अगर तह तु पन्ने खातिर सदक़े जारिया थावन अगर तह तु पन्ने खातिर मरन पत अमल जारी थावन अस वन तिरमिज़ी शरीफ के हवाल अबू दाऊद के हवाल इब्न माजा के हवाल आयशा शरावी सरी पढ़ो रदियल्लाहु ताला अन्हा अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मसाजिद फिद्दूर फरमावन हुक्म कोर ऐसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोख महल पत महल बनायो मस्जिद महल पत महल बनायो मस्जिद ये कम कर हुक्म नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब ये मस्जिद बनायो अम पत थोन मस्जिद साफ पाक अम पत करजो मस्जिद अंदर खुशबू मलनुक एहतमाम यम गर थो पन्न बस्तियन अंदर मुमताज यम थो मुनफरिद यमन गरन कुन तीजो खास तवज्जा यमन गरन मज करजो सफाई हुद एहतमाम यमन गरन मज करजो खुशबूक एहतमाम क्या यम तिम गर यम गर नूरानी गर यमो गरो जरिए अखलाकुक नूर बस्ती गसन हासिल तौहीदुक नूर बस्तियन गसन हासिल शर्मदारी हुन नूर बस्तियन गसन हासिल और यकीनुक नूर बस्तियन गसन हासिल कामयाबी हुन नूर बस्तियन गसन हासिल कामरानी हुन नूर बस्तियन गसन हासिल अवैल मस्जिद कुन तुलन कदम मुबारक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायतन अंदर आमद तिमज दुआ मंगन अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा व फी समई नूरा व फी बसरी नूरा व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा व अमामी नूरा व खलफी नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा वजअल ली नूरा अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा ये दुआ इस मंगन ये सुबन पते मस्जिद को नेरन जनाब नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहत मत आवन अबू दाऊद तिरमिज़ी के हवाला बशरिल मशाइन फि ज़ुलम इलल मसाजिद बिन नूर ताम यौमल क़ियामह अखु क्यों मुसलमानो काकपोर क्यों मुसलमानो अगर तह कयामस दो नूर जरूरत यम दो वारिया लुखासन अन गट अंदर फरमोख तिमन साहिबन दियो नूरच बशारत यम साहिब पनुन पान आसन अन गट मज अनन मस्जिद कुन यमन दियो मुकम्मल नूरच बशारत अज़्ज़ुबान दुरफिशान हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तो यसन छु बस्तियन अंदर गछ इस्लामी नूर बस्तियन अंदर गछ अखलाकुक नूर अस नजरियन तेल करियो मस्जिदन सिद पन रिश्त
مستحکم تو مضبوط، چاہے یمن ہن مانوی تعمیر آسے، چاہے یمن ہن حصی تعمیر آسے، یا تعمیر اندر نیو بڑھ چڑھ کر حصہ، کیازِ ترین شخصن متعلق فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی حدیث، ابو داود کے حوال، الادب المفرد کے حوال، ابن حبان کے حوال، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، ترے شخص تم یمن ربن وعد شکرمت یمن کر حفاظت پروردگار رب یت جماعتس کر حفاظت، یت بستی کر حفاظت، سانن اولادن کر حفاظت، سانن مالن ماجن کر حفاظت، سانن کوڑن کر حفاظت، سانن علماءن کر حفاظت، سانن گامن تو قصبن کر حفاظت، آمین یا رب العالمین۔ فرمو ترے قسمک انسان چھ تم یمن پروردگار حفاظت گومت خوشخبری بوزناون، تمن من فرمو گۄڈنیُک من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، یس اللہ تعالیٰ سن وتہ مز پنن پان کرن پیش تمس تہ اللہ تعالیٰ حفاظتک وعدہ گومت کرن۔ فرموک ومن خرج الی المسجد، یس مسجد کن چھ نیرن فہو ضامن علی اللہ، سہ اللہ تعالیٰ سندس حفاظتس اندر۔ ومن دخل بیتہ فسلمہ، یس گرس اندر داخل گو، داخل گھن کرن پنس اہل و عیالس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہو ضامن علی اللہ، سہ اللہ تعالیٰ سندس حفاظتس اندر۔ مسجد چھ اللہ تعالیٰ ہن یمی بستی ہند خاطر تمام بستین ہند خاطر حفاظت گر کورمت بیان، ات پہ دعا یوان کرنا، ات پہ یوان تلاوت کرنا، ات یوان اللہ تعالیٰ سن عبادت کرنا۔ بستین یس مختلف عذاب آسن سہ ٹلان یل مسجدن اندر عبادت کرنے یوان، واعظ و تبلیغ کرنے یوان، درس قرآن دن یوان، درس حدیث دن یوان، دعا یا مجلس کرنے یوان، یل ات اللہ تعالیٰ ہس کن پن اتھ تھوک تلنے یوان، بستین آفات و بلیات نش بچاون ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ۔ ون کس کر یہ گر تعمیر شاو صاف کر بیان سورہ توبہ اندر رب کائناتن، یمس من شاو صاف آسن سوئی اللہ تعالیٰ سن گر کرن تعمیر۔ ولو وچھو استش یمن شن اوصافن ہن مالک، فرماون رب کائنات انما یعمر مساجد اللہ، یہ کلمہ حصر تمام لکھوں مز یم مسجد تعمیر کرن۔ رب فرماون ولو اس ونہو مسجد کس کر تعمیر، مانوی طور حصی طور، دور دیس، درواز دیس، ششتر دیس، سیمٹ دیس، سیر دیس، باجر دیس، سیک دیس، درواز دیس، فٹنگ کرس، فرش فروش انس، کس یہ عام انسان، یہ خاص انسان، یمس شاہ اوصاف کر بیان ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ رب فرماون گۄڈنیُک وصف امس صاحب سن من آمن باللہ، دعویٰ چھ سارنی، یم اوکھک مسلمان، یم کاکپورک مسلمان، یم پلوامک مسلمان، یم اسلام آبادک مسلمان، یم گامن ہن مسلمان، یم قصبن ہن مسلمان، یم سٹیجس پر بہت، یم جلسہ گاہ اندر بہت، اس سارنی چھ دعویٰ اس ربس پہ ایمان آسن گچ۔ اللہ تعالیٰ تھین اس ایمانی زندگی، اسلامی زندگی، مگر رب دپن ات ایمانس اگر ٹیسٹ آس کرن یہ کر چھ گژھن، یہ چھن گژھن کلس پہ ٹوپ تھاون ستی یوت کی، یہ چھن گژھن ریس زیٹراون ستی یوت کی۔ رب دپن مسجد یل تعمیر آسی چلن، یس ربس پہ ایمان انن وول چھ، یہ آس نہ امہ سات پنن غارت تھاون پوشیدہ، یہ آس برہ کن یوان، یہ آس برہ کن یوان، دپن آس میون تھایو سوری سیمٹ یہ مسجد لگی، دپن آس میون تھایو سوری ششتر یہ مسجد لگی، دپن آس مین تھایو تمام سیر یہ مسجد لگی۔ رب دپن اگر توئی ربس پہ ایمان انن وول چھو چیک کرن، سہ کرہن چیک یل مسجد آس تعمیر چلن، تمس کوتا آس جذبہ ایثار،
گۄڈنیُک وصف من آمن باللہ ییٚمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتِ اقدسس پٮ۪ٹھ ایمان نمبر 1 دوٚیِم والیوم الآخر دوٚیِم ییٚمِس آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ چھُ ایمان یہِ کینٛژھا بہٕ دُنیاہس منٛز چھُس خرچاوان یہِ سورُے چھُ مےٚ دُنیا خٲطرٕ اگر بہٕ آخرت خٲطرٕ چھُس یِوان توشہِ تھاوُن جمع سُہ چھُ مےٚ سُے پونٛسہٕ یُس دیٖنچہِ کامہِ منٛز خرچاونہٕ یی یُس مسجد ہٕنٛدِ کامہِ منٛز خرچاونہٕ یی فرمووُکھ اگر تۄہہِ آخرتُک ایمان آسہِ بنٛدس چیک کرُن سُہ کٔرۍزِہوس ییٚلہِ مسجد آسہِ تعمیٖر چلان یہِ کوٗتاہ اَنہِ پنُن جذبہٕ ایثار برٛونٛہہ کُن پنُن سخاوتُک کِردار برٛونٛہہ کُن دوٚیِم چھُو تٔمِس وصف أمِس چھُ آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ تہِ ایمان ترٛیٚیِم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ یہ آسہِ وۄنۍ نٮ۪ماز تہِ قٲیِم کران مگر یہِ آسہِ نہٕ نٮ۪مازٕے یوت پران یہِ آسہِ مسجد منٛز دِوان نظر یتھ کُس چیٖز چھُ پران ممکن چھُ یہِ آسہِ نہٕ کٲنٛسے ونان یہِ آسہِ پوشیدٕ طور سُہ ارینجمنٹ کران یہِ آسہِ سُہ چیٖز پوشیدٕ طور مسجد ہٕنٛدِس انتظامیہس حوالہٕ کران یہِ آسہِ نہٕ صرف 5 وقت نٮ۪مازٕے یوت پران یہِ آسہِ وٕچھان اتہِ ما چھُ فین پران اتہِ ما چھُ کوٗلر پران اتہِ ما چھُ فرشہِ فروش پران اتہِ ما چھِ دارِ شیٖشہِ لاگنے اتہِ ما چھُ دروازٕ پران اتہِ ما چھُ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز پران یہِ آسہِ وۄنۍ نٮ۪ماز پرنس سۭتۍ سۭتۍ مسجد تعمیٖر کرنس اندر تہِ پنُن کلیٖدی کردار پیش کران بیٚیہِ وآت الزکات زکات دِنہٕ وول تہِ آسہِ وۄنۍ مسجد تعمیٖر کران یُس زکات دِنہٕ وول آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ مسجد ہٕنٛدِس تعمیٖرس اندر پتھ روٗزِتھ یہ نشانی کرن رب بیان فرمان ژوٗرِم نشانی چھو تٔمِس زکات دِنہٕ وٲلۍ تہِ چھِنہٕ مسجد تعمیٖر کرنہٕ نِش پتھ روزان کینٛہہ پوٗژِم نشانی ولم یخش الا اللہ رب فرمان مسجد کر سُہ تعمیٖر یُس نہٕ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ کھوژان آسہِ لُکھ کیٛاہ ونن کیٛاہ نہٕ ونن خاندارِنۍ کیٛاہ ونہِ کیٛاہ نہٕ ونہِ بوے کیا ون کیا نہ ون ہمسائے کیا ون کیا نہ ون ژے اوس یہ ون گۄڈنِچ کٔلۍ لاگٕنۍ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 5 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 6 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 7 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 10 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِژَس سیرٮ۪س 2 گاڑِ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ شِشترس 10 کوینٹل ولم یخش الا اللہ مسجد تعمیٖر کرن وول آسہِ نہٕ کھوژان مگر صرف ذاتِ پاکِ حضرت اللہ مولوی صاحب ژےٚ حظ پٔرِتھ آیت مگر مےٚ چھُنہٕ یوٗت طاقت کینٛہہ بہٕ کیٛاہ کرٕ ابن ماجہ کتاب المساجد کھولٕے فرماوان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ییٚمِس یُتُے طاقت اسلام چھُ رحمتُک دیٖن اسلام چھُنہٕ تراوان کٲنٛسہِ سُہ بوج یُس نہٕ تٔمِس تُلنُک طاقت آسہِ تتہِ چھُ ہٲیِتھ ییٚمۍ مسجد بنٲو ژرِ ٲلِس برابر یۄس مسجد ژرِ ٲلِس برابر بناونہٕ یی تتہِ ہیٚکوا قیام کٔرِتھ تتہِ ہیٚکوا رکوع کٔرِتھ تتہِ ہیٚکوا سجدٕ کٔرِتھ ہیٚکوا کٔرِتھ تٔمِس تہِ چھُ بشارت بوزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن اللہ له بیتن فی الجنہ یم ژرِ ٲلِس برابر مسجد بنٲو تٔمِس تہِ بنایہِ جنتس منٛز گرٕ پروردگار یہ گرٕ کوٗتاہ عظیٖم چھُ گوٚبٕرۍ بیٚنہِ تھاوان یاد ماجہِ تھاوان یاد کورِ تھاوان یاد بُزرگ تھاوان یاد اگر اکہِ دروازٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس دروازس تام پکُن ہیٚیہِ اکھ انسان جنت کہِ اکہِ دروازٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس دروازس تام 100 ؤری لگٮ۪س کوٗتاہ لگٮ۪س 100 ؤری اللہ اکبر یُس ژرِ ٲلِس برابر بنایہِ مسجد أمِس بنایہِ جنتس منٛز اکھ گرٕ پروردگار وۄنۍ یُس شِشتُر کوینٹل دی وۄنۍ یُس سیرِ گٲڑۍ دی وۄنۍ یُس رۄپیس 10,000 دی تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ آسہِ انعام تہِ چھُ زانان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ
رب فرماون یہ ڈیڈیکیشن آسہ نہ عام انسانس امس ما پنہ جائے خیال اگر ہتس وس 10 رۄپیہِ ات روز 90 اگر ساسس ووت 100 ات رود 900 اگر لچھس ووت 10,000 ات رود 90,000 مگر یپر بوزناون بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزن پہ قسم کھیون 3 چیزن پہ 3 ون اخ گۄڈنیُک قسم چھُ ما نقصت صدقۃ من مال بس قسم ہائت ونان یس مال تو رب سن وتہ مز خرچایو تہندس اکاؤنٹس گژھِ نہٕ کمی تہندس مالس گژھِ نہٕ کمی تہند مال چھُ امہ سۭتۍ بڑاون ذات پاک حضرت اللہ یمو اچھو چھُ سُہ نفر وٕچھمُت بیٚیہِ دۄہراو بہٕ یمو اچھو چھُ سُہ نفر وٕچھمُت یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھُ مایکہِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نس چلان اعلان اکہ بستی من گزرو مسلمان اتہ چلان اعلان ونیو دیو کی مسجد شریفس ام ترو چندس اتھ اتھ 50 رۄپیہِ کس رۄپیہِ 50 رۄپیہِ صرف 50 رۄپیہِ ام دوٚپ چھُنہ صلاح بہٕ پکہٕ پیدلی گاڑِ کھسنٕچ چھنہٕ ضروٗرت لگتن گھنٹہٕ پکنس مگر بہٕ دِمہٕ یتھ مسجد شریفس 50 رۄپیہِ مجھ سے اس نے یہ بیان کیا میں اس بات کا گواہ ہوں سوانن یل میں 50 رۄپیہِ دِژ اتھ رٲژ منٛز وٕچھنووُس خواب ذات پاک حضرت اللہ نایہِ منٛز گوٚو سوار ناو چھِ تراوان پانے آب یہ ناو چھِ پکان برونٛٹھ یوٚتام یہ ناو وٲژ کعبۃ اللہس نزدیٖک بہٕ کرنووُس رٲژ ہٕنٛزِ نِندرِ اندر خوابس مز کعبۃ اللہ دیدار ذات پاک حضرت اللہ ون رودا یہ خوابس تام تھوت محدود دپان رب گو میں 50 رۄپیو سۭتۍ مہربان مے اوس نہٕ سوٗنٛچمُت تہِ بہٕ کر زندگی اندر زانٛہہ عمرہ یا حج اکھ کرنووُس حج تہِ پروردگار بیٚیہِ کرنووُس 6 عمرہ پروردگار اکھ کٔرِم 6 عمرہ بیٚیہِ کوٚرُم اکھ حج مگر سبب بنیو صرف آسم 50 رۄپیہِ چندس 50 رۄپیہِ دِژم اللہ تعالیٰ سندس گرس رب فرماون رب سن گر ہیٚکہِ نہٕ عام انسان تعمیٖر کٔرِتھ ولم یخش الا اللہ ییٚمِس نہٕ یہِ خوف روزِ مےٚ گژھِ کمی کُنِچ مےٚ دِن پام مےٚ گژھِ رشتہٕ ناراض أمِس آسہِ صرف خوف ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام پت فرماو رب فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین اگر توئی امید چھ تھاوٕنۍ ہدایت یافتہ پنن پان وچھن تم کم گئی ہدایت یافتہ گئی تمے یمن اللہ تعالیٰ ہن مسجد تعمیر کرنک توفیق کور عطا رب چھ آلو کرن سورہ آل عمران کے حوال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اے کاکپور کے مسلمانوں اے اوکھو کے مسلمانوں رب چھ آلو کرن وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولو دورن دورن ایو اللہ تعالیٰ سندس مغفرتس کن ولو دورن دورن ایو وجنة عرضها السماوات والارض ولو دورن دورن ایو تک جنتس کن یمچ خجر کو ربن بیان آسمانست زمینس برابر رب فرماون اعدت للمتقین یہ چھو میں تیار تھامت کمن ہند خاطر متقینن ہند خاطر تم کم گئی متقینس یتن غلط شرح کرو تم کم گئی الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين یاد تھایو یہ آیت لگو بکار رب دپن یمے گئی متقین رب دپن یمے گئی محسنین صفت کری ہند ربن بیان یمے گئی محسنین یمے گئی متقین مگر صفت کیا شک الذین ينفقون فی السراء یم خرچاون چھ آسود حالی مز خوشی مز یم سات یمن سوزمت آسن پروردگارن تم سات پت روزن کی والضراء یم سات یمن سختی آسن
تنگی آسن تکلیف آسن ام سات تشیم رب العالمین سند وت مز خرچاون ول بنن آج بہترین موقع جنت اندر گھر بناونک آج بہترین موقع پنن پان متقین مز پیش کرنک آج بہترین موقع محسنین مز پنن پان پیش کرنک میں پور ومید یتک مسلمان باغیرت یتکن مسلمانن اللہ تعالیٰ ہن حوصلہ دیتمت دین داری ہن جذبہ دیتمت یتک مسلمان روزن کن تہ صورتس اندر یہ مسجد آباد کرنس اندر پتھ کی ساری کرن انشاءاللہ اگر تنگی آز کرن وعد دہ دن ریت دن ریت دن مگر آز تھائن پنس اکاؤنٹس مز انشاءاللہ صدقہ جاریہ توشے آخرت یہ پہ تو نیت کرو اتے پہ لکھو اجر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ میانو عزیزو میانو شفیقو رب فرماون تم آسن خوشی مز تہ خرچاون ول تم آسن تنگی مز تہ خرچاون ول والکاظمین الغیظ بیشن تم شرارت اپن کرن ول آسن کی تم شرارتس پہ پیشنس تھاون ول آسن تم غصک مظاہر کرن تم شرارتک اظہار کرن والعافین عن الناس بیش تم لکن معاف کرن ول آسن رب فرماون یمن یور دیون دستار پروردگار واللہ یحب المحسنین یمے گئی تم لوگ یمن محسنین ونن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ شروع کرو وچھو گڈنک مسلمان کس دپہ بلاگ کن انشاءاللہ ونیک تام شاید یوتام میں انفارمیشن ونیک تام گڈنک کنہ خاطر ساروی خود زیادہ رقم آمد سہ 3.5 لچھ آمد یہ 4 لچھن پہ آسہ سہ کیسے پن پان یتھنس پیش کرن 3.5 لچھ آمد گڈنک وعدہ کرن کن لاگن خاطر محسن فاروق دپن 3 لچھ گئی مین فیاض احمد خان پہرو دپن 3.5 لچھ گئی مین سری نگر پہ اخ رفیق تو شفیق سہ دپن میانہ خاندارنہ کرو شفا خاطر دعا مین گئی 2 لچھ کرنس شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کرنس عطا اخ صاحب دپن جہلم ایگرو یہ ونن میانہ گئی 2 گاڑ سیمت پڑھو الحمدللہ بیاک صاحب عبد الرشید علائی دپن میون گو 1 لچھ رپیہ محمد الطاف علائی دپن میون گو 1 لچھ رپیہ اخ مسلمان بوئی دپن میانہ گئی انشاءاللہ 3 گاڑ سیر الحمدللہ بیاک دپن یوہی صاحب دپن بے گئی 3 گاڑ میانہ سیخ الحمدللہ بے گئی 3 گاڑ باجر بے گئی 30 بیگ سیمت پڑھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرنس کاربارس برکت صحتس کرنس برکت دین و دنیا کرنک آباد ون یمن تہ نش اکوئی چیز مراد یم دپن اس ششترس 50 کوئنٹل ضرورت 50 نفر وتھن تھود 1 کوئنٹل دن خاطر وچھو یت مجموعہ اندر کس کر گڈنچ سبقت یس دپ میون گو 1 کوئنٹل صرف 1 کوئنٹل منگن پن محترم دپن کچھ 2 کوئنٹل دپن مین الحمدللہ ناو لکھنائن بے دین فون نمبر یمن انشاءاللہ یمن گرس اندر پریشانی یتھس تیس اعلان کرن تتھنس یم سبقت کرن رب العالمین کرنس سا پریشانی دور رب العالمین ہینس دین و دنیا بہار 2 کوئنٹل آئے 48 کوئنٹل رود باقی 48 کوئنٹلن خاطر گژھن 48 نفر کھڑا دمزن 1 کوئنٹل ششتر دن خاطر ونکنس پن پان کرن وفادار پیش رب العالمین کرو باغاتن تے برکت کاروبارس تے برکت تجارتس تے برکت زینن والن تے برکت مینن والن تے برکت تولن والن تے برکت جناب ہلال سب دپن بیاخ میون گو 1 کوئنٹل الحمدللہ ون روز 27 نفر یم زن کھڑا گھن 1 کوئنٹل دن خاطر بیاخ صاحب دپن محمد صدیق بٹ دپن مین تھو 60,000 رپیہ الحمدللہ محمد سلطان علائی دپن مین تھو 50,000 رپیہ محمد اکبر علائی مسجد ہند ہمسائی دپن مین تھو 40,000 رپیہ عبدالسلام علائی دپن مین تھو 40,000 رپیہ غلام رسول میر یہ دپن مین تھو 40,000 محسن فاروق تو مزمل الطاف بذریعہ تجارت
اللہ تعالیٰ کرن یمن تجارتس برکت دپن اس تھاو 50,000 رۄپیہِ الحمدللہ رب العالمین کرن یہن دزران قبول آفات و بلیاتو نش دینک نجات مگر مجموعہ اندر چھن ونی مسلمان غیرتک اظہار کرن کی ساری مسلمان اگر کھڑا گژھن کھڑا گژھنس چھُ فٲیدٕ اگر چانہ سۭتۍ بیاکھ گژھِ کھڑا تٔمۍ سٕنٛدِ کوینٹلُک اجر سُہ تہِ دِیی ژےٚ پروردگار ہُمِس تہِ دی پننہِ کوینٹلُک اجر پروردگار عبدالمجید دپن مین تھٲیِو 15,000 طارق احمد دپن مین تہِ تھٲیِو 15,000 محمد رفیق ڈار دپن مین تھٲیِو 20,000 شوکت احمد ڈار دپن مین تھٲیِو 15,000 محمد الطاف علائی دپن 15,000 تھٲیِو مین نذیر احمد علائی دپن 20,000 تھٲیِو مین عبدالمجید علائی دپن 10,000 تھٲیِو مین مظفر احمد دپن 10,000 تھٲیِو مین جاوید رشید دپن 10,000 تھٲیِو مین عبدالمجید علائی دپن 15,000 تھٲیِو مین منظور احمد علائی طرف 15,000 تنویر گلزار سنگھ طرف 15,000 گلزار احمد زرگر سنگھ طرف 20,000 عامر مسرت سنگھ طرف 24,000 غلام محمد علائی سنگھ طرف 20,000 مقصود ڈار سبن طرف 15,000 عاصم زرگر سنگھ طرف 30,000 عادل بشیر سنگھ طرف 30,000 اکسائل دپن مین تھٲیِو 40 بیگ سیمٹ رب العالمین کرنک یہ نظران قبول آفات و بلیاتو نش دینک نجات رب العالمین کرنک پنس برکتس اندر جائے پنس رحمتس اندر جائے پنس فضل و کرمس اندر اخ صاحب دپن فیصل گل میون تھٲیِو 1 کوینٹل لطیف ماگرے صاحب دپن میون تھٲیِو 1 کوینٹل بیش عبد الرشید یم دپن میون تھٲیِو 1 کوینٹل بیش بیاکھ عبد الرشید یم دپن زگاڑ باجر تھٲیِو میانہ اللہ تعالیٰ کرن یہن نظران قبول دین و دنیا کرن خابات فیاض احمد خان دپن میون تھٲیِو 5 کوینٹل الحمدللہ 5 کوینٹل دپن فیاض احمد خان صاحب رب العالمین کرنک دین و دنیا آباد آفات و بلیاتو نش دینک نجات وحید الرحمان دپن 30,000 امتیاز احمد بٹ دپن 15,000 وسیم انور صاحب دپن 5,000 حاجی ثناء اللہ دپن اخ گاڑ یہ تھٲیِو سیری میان طرف بے دپن عبد الرشید صاحب 20,000 بشیر احمد ڈار صاحب 10,000 جہانگیر احمد وانی صاحب 10,000 سائل اک دپن مین تھٲیِو 15,000 شوکت احمد بٹ دپن مین تھٲیِو باجر سیر الحمد باجر دپن باجر یم شوکت صاحب دپن مین طرف تھٲیِو باجر 4 ٹپر الحمدللہ رب العالمین کرنک پنہ دربار قبول ہمو تو غمو نش دینک نجات پروردگار بے بٹ سٹور کریشر یہ ون مین تھٲیِو سا أڑ گاڑ الحمدللہ رفیق احمد ڈار دپن 2 گاڑ تھٲیِو باجر الطاف احمد دپن مین تہِ تھٲیِو أڑ گاڑ فیاض احمد کانڈی زال یہ دپن 1 ٹپر تھٲیِو میان طرف فیاض احمد دپن بیاکھ 1 ٹپر تھٲیِو میان طرف ابو بکر دپن 3,000 رۄپیہِ عادل احمد ملک دپن 5,000 رۄپیہِ شمیمہ زوجہ اعجاز احمد 1 شال کرن پیش غلام نبی خان 10,000 رۄپیہِ رب کرن یہن نظران قبول دین و دنیا کرن خوابات یہ چھ درسگاہ اخ وستاد اللہ تعالیٰ کرن تمس اولاد صالح عطا اولاد صالح کرنس عطا اخ بچی 7 ؤرش تم چھ واریاہ کال پٮ۪ٹھ کینٛہہ تام سومرومُت واریاہ کال پٮ۪ٹھ سۄ چھِ دپان بہٕ کر مسجد شریفس نظرانہ پیش 7 ؤرش بچی خبر 2 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ گٔیس سومراون کوٗتاہ چھُم سومرومُت اللہ تعالیٰ بہتر زانن دپان مےٚ چھُ شوق امس 7 ؤرش بچی دپن میون نظران تہ کرن قبول انتظامیہ رب العالمین کرن امس بچی صالح تو عظیم کردار عطا بے بنانس والدین ہند خطر چشمن ہند شہجار سان اولادن سان تہندن اولادن سان رب العالمین کرنو ہمو تو غمو نش نجات اخ خاتون غوثیہ مسرت یہ دون سن سز بالی اخ بوے دون خاندان ہند دعائے شفا خطر 2 لچھ رۄپیہِ الحمدللہ اخ بینی دون اولاد سند خاص دعا خاطر 3,000 رۄپیہِ رب کرنس اولاد سن نعمت عطا تمام بے اولادن سان غلام نبی خان دپن 10,000 رۄپیہِ عادل احمد ملک دپن اولاد سند خصوصی دعا خاطر 5,000 رۄپیہِ رب کرنک اولاد صالح عطا اولاد نرینہ عطا اخ گوبر ونان مرحوم ماجہ ہند خاطر 10,000 رۄپیہِ رب کرنس امس ماجہ جنت الفردوسس اندر جائے تہندین امواتن سان سان امواتن سان محمد یعقوب یم دپن مین تھٲیِو 1 لچھ رۄپیہِ الحمدللہ رب العالمین کرنس دین و دنیا آباد ہمو تو غمو نش بچٲنس پروردگار عائشہ زوجہ مرحوم غلام محمد علائی یہ دپن 1 تھٲیِو
10,000 رۄپیہِ بیٚیہِ تھٲیِو سۄن سٕنٛز بالی رب العالمیٖن کٔرنَس خاوند چھُس گُزریومُت اللہ تعالیٰ کٔرنَس تٔمِس لڑِ لڑِ جنتس اندر جاے جنت الفردوسس اندر کٔرنَکھ جاے اقرا اسماعیل دپن 600 رۄپیہِ دعا فار چائلڈ اللہ تعالیٰ کرنس اولاد صالح عطا اولاد صالح کرنس عطا مغفرت فار فادر اللہ تعالیٰ کرنس مٲمِس والد صبس تہِ جنت الفردوسس اندر جاے پاپور پٮ۪ٹھ اکھ دعا فار چائلڈ خٲطرٕ حکم کران رب کرنس اولاد صالح عطا عائشہ یہ سوزان 10,000 رۄپیہِ مرحوم مسما علائی یم سوزان گولڈ بالی اخ یم دُہُک حکم کران رب العالمین کرنس صحت کامل عطا بیٚیہِ کٔرِن أکِس خاوند گُزریومُت تٔمِس کرنس اللہ تعالیٰ جنت الفردوسس اندر جاے تمام امواتن سان سٹھا غیرتُک مظاہر چھُ کوٚرمُت لُکو دل کوٚر خۄش کٔرِنۍ یتھ علاقس پروردگار خوشی تھٲینو مسرت تھٲینو شادمانی تھٲینو برادری تھٲینو اخوت تھٲینو خیر و بلٲیی تھٲینو آفت بلیاتو نش دِنِو نجات البتہ ششترس اندر چھِ وٕنہِ کمی ششتر خٲطرٕ چھِ مُسلمانن گزٲرش ہلال احمد داربل 1 کوینٹل محمد الطاف ورباغ یہ 1 کوینٹل عامر منظور عمر زرگر 1 کوینٹل فیاض احمد خان 5 کوینٹل اخ بیٚنہِ چھِ شال دِوان زبیر ایوب چھُ 5,000 دِوان عامر مقبول چھُ 5,000 دِوان سری نگر پٮ۪ٹھ چھُ 5,000 یِوان امتیاز احمد ناربل 1 کوینٹل رب کٔرِنۍ یِمن سارنٕے سٲیلن ہُنٛد نظرانہٕ قبول امیُک خیر کٔرنُکھ دُنیاہس اندر تہِ عطا آخرتس اندر تہِ عطا یہِ مسجد تعمیٖر کرن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ گرٕ کٔرِنۍ آباد رب کٔرِنۍ رحمتِ بارانُک نٔدوٗل پروردگارا رحمتِ باران کر نٲدِل اکھ سلفیہ دعوت سینٹر کاکاپورہ کے استاد محترم کے لیے یم چھائے پنن وستاد ربس کرو زارہ پات پروردگارہ امس صاحبس کر اولاد صالح کی نعمت ست یا دنیا سندر سرفرازی پروردگارہ اولاد صالح کرو ساتا اولاد صالح کرو ساتا تمام بے اولاد انسان سانن ماجن کر حفاظت کورن کر حفاظت بیمار چھو اخ شڑا ہور بچ یم چھوانن امس ہسا چھو ناقار تکلیف پروردگارہ شفای کاملہ کروس شفای عاجلہ کروس باقی بیمار انسان یعنی گام کن بیمار انسان یعنی علاقہ کن بیمار انسان اخ خاتون چھ امس خاوت گومت انتقال کرن کیم پانس چھم سوزمت اللہ تعالیٰ کرنس جنت الفردوس اندر امس شریک حیات جائے رب العالمین کرن امس لڑی لڑی جنت الفردوس اندر جائے اخ اقرا دعوت سینٹر کے استاد محترم ام سن خاطر کور بیت کرو رب کرنس یہ پنن اخ وستاد یس زن اولاد سن نعمت خاطر رب العالمین سن دربار دست بدعا پروردگار امس سنس رفیقس تو شفیقس تر اولاد صالح سن نعمت عطا پروردگار از کر یہ دعا قبول یمن دشمنی کر اولاد صالح عطا تمام بے اولاد انسان جہانگیر علائی یس بے اولاد پروردگار امس تر اولاد صالح سن نعمت عطا پروردگار سارے مسلمان یم بے اولاد تمن کر اولاد صالح عطا 10,000 رۄپیہِ سوزن وسیم احمد دپن 1 کوینٹل تھٲیو میون رب العالمین کرن یہ نظران قبول دین دنیا کرن خاباد اشو تہ سٹھا زیادہ مبارک بادی دیون خوشی کرن پیش پنہ طرف تہ اللہ تعالیٰ سن دربار دعا کرن رب کرنو دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد تہندین بچن ہائن اللہ تعالیٰ دینک بہار دنیاک بہار کامیابی ہند بہار عظیم ز عالم چھ ون باقی یمن ہند علمی خطبہ تہ بوزن لازم چھ یم موقع چھ بار بار یون کی یلی دکتور ظہور احمد ملک آس ارشد امین مدنی صاحب آس یم موقع چھن بار بار بستین یون یم عالم چھ کن سات فرصت کرن پتہ بستی مز یون لہذا پز سارنی مسلمانن قدم تھاون یت مسجد شریفس تو یت صحنس اندر یوتام یمن دون عظیم عالمن ہند علمی خطاب ست مستفید سپدن تو تام نیرن کی اللہ تعالیٰ کرنو دین دنیا آباد اک صاحب چھ اک ساز دیون اولاد سند دعا خاطر رب کرنس اولاد سن نعمت عطا تمام بے اولاد انسان وستاد انسان رب العالمین دینو ہمو غمو تو پریشانیو نش نجات سونس ددمتس زمینس کرن سیراب پروردگار خوشک سالی نش دین نجات خوشک سالی نش دین نجات اللہ تعالیٰ دین روحانی بیمارن تہ شفا جسمانی بیمارن تہ شفا رب کرنو دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد اللہ تعالیٰ کرنو کوڑن ہن ذریعہ اولادن ہن ذریعہ چشمن ہن شہجار تہ عطا اس تہ عطا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم.